Ningalihin kaki man bagian kapani man eduman cucu ning ngadep warisan tua itu anu tinggalin pengalaman aki didian nam pedang sing ulian peluh na alun dewa dadi lolipang menoyongan dadi es balok laman liku menpelihban rageng hitungan pengacara deket mekalukan di sisi marga mol anake ngadin dirurung cenik mudahan din kebiasaan uling sekolah nganggu warisan nyemak gai mati masih nganggu warisan nyemak gai mati masih nganggu warisan.